Урматтуу тугандар, мен бул жака Эртагайын Тартатеп Абдулда Калыстын тагалары, Абдылхамиттин түп тагалары, тагыраак айтканда Жалпакташ, Саргамыш жергесине келген тууган журт, Маматжан ага, Окен ага, Сүйүн ага баштаган топ чыгасыздар. Ошол эле топко кошуп Абдулда Калыстын жээндери бергенликте чыгасыздар. Рыспай ага, Кочон ага, Латыпжан ага, Сайыпжан агалар баш болгон топ. Түп тагалар, жээндер, келиңиздер. Каалоо тилейм сиздерден. Жалпакташ, Саргамыш, тагалар, жээндер, келиңиздер. Түп тагалар, жээндер, барыңыздар, катар толтураңыздар. Рахмат. Улуулатып сөз баштай берейин, ага сизден баштайын, мырзалардан. Assalamu alaikum. Toydun katılımcıları. Jenim Abdulda Maksat. Balдар бактылуу болсун, Кармашкан балдар көөр болсун, коштарынан ак калпагы ак элекеге түшпөсүн, үлөңөр кабыл болсун. Ушулардын урмат сыйын көргүлө, ушулардын балдарын сүйүп, кубанычта жүрө бергиле. Тойлар тойлансын. Şu bardırlar sıylagan жаштардан болсын балдар. Ел керегине жарсын. Ага бар болуңуз, Нобелек сизге кут үйдөн кур кетпеңиз. Чоңаба келиңиз. Боптур жеем бала Максат. Бүгүн силерден менеңерге батпай кубанып турган күнүңөр келип болсун. Дайым şu бактылуу болуп, бала чакалуу агарып көрүп өздөрү менен өздөрү болсун. Силерди сыйлаган жакшы жаштардан болсун. Имандуу болуп, дайым мынакей тойдон өксү болбой тойлорганы таппашы. Ынтымактуу болуп, сага чейин жүрө берейин. Боптур, рахмат. Бар болуңуз. Нобелек сизге, апа, ысык чай ичиңиз. Жээндерден бүйүп келген, сүйүп келген, чачын түйүп келген ишен. En birincisi Sıdıkov Abdullah'ın klasaşı. Salamatсыздарбы, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, коноктор. Ушу Хамит менен Мериштин тоюна кут келипсиздер, куш келипсиздер. Хамит келиним. Бүгүн экөөңөр колуңарды бекем кармашып алып, сүйүүнүн кемесине түшүп, турмуш деген чоң деңизде сүзүп жөнөдүңөр. Ошол сүзгөн багытыңар бактылуу болсун, байсалдуу болсун. Ар дайым экөөнүн колунан эч качан ажырабасын. Айдаганга алдыңарда мал болсун, көтөргөнгө аркаңарда бала болсун. Ата энелерди сыйлаган, эл журттун керегине жараган үй бүлөлөрдү түзгүлө. Абдулда Максат. Ушул уулуңардан неберелерди сүйгүлө, каалаган максат тилегиңерге жеткиле, тойлор тойлансын. Жамын Нобелек сизге чачыңызды көрүп берип атам. Калган меймандар кошулуңуздар, кана келиңиздер. Белектер тапшырыңыздар. Абдулда Калыс Максат эжебиздин жакшылыгын тең бөлүшүңүздөр. Кийиттерди тапшырыңыздар.
желдердің атынан апауызды қинабай отырған жеріне де барайын деп шештім. Исан апа қайерде отырады? Исан апа. Исан апа. Мен Исан апауыздың отырған жеріне бізде мұндай ақсақал апаларға белектер дастарқасы менен. Исан апа. Бұл біріншіден сізге белек. 52 жашқа олмейді, батаңыз беріңіз. Onların patasını resim baydırın, sesi getirin, tekrar kameramızdan oyunlarına koydum. Aşağıdan bundayla yaşarsın, tek tarafı çıkıp sallayı çıkmaksın. Kızlar 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 bırakın, analı oldu, oğlanlı oldu, gelecek erkek oldu. Şuraları bırak oldu, oyunu sözlerine böyle, yakşı günlerden bunu, baktığım olsun geçeceğiz. Amin, қабыл болсын, бар болыңыз. Атадағы ауыстың құда сүйіктері тағаяға, қылычаға, қожанаға баш болған тол, келіңіздер, қалу тілексіздерді. Құда-құдағилар тағаяға, қылычаға, қожанаға баш болған құдалар толы, жүріңіздер. Süreğinde doğuran kudaları Abdullah Ağustos kuda söğütürü General kudalar Baktıran, Mehmet sizlere ömür cesurluk versin, ömür gözlükleri olsun, işleyip yaş, baktığı olsun, gelecek genç olsun, karmaşan olsun versin, gelecekte olacak varım olsun, kadını büyün, yaş yaşlardan olsun, ha? Kudalar Hapşa geliniz Kuda koy, cidden şu kuda olsun, yeni umut olsun, şu iki yakta sıylagan jakşı yaşlardan olsun. Toylarda olasın, toy bergen adam kuvansın. Baktılı olsun, şu yaşlar baktılı olsun, geleceği keng olsun. Şu ben soğuk kalayım barım. Бар болыңыз, қоштай тұрған. Қошластары, құдалардың көшбашы бұл белек сізге. Бар болыңыздар, құдалар, құттықтаңыздар. Бізде баштағы құдалары генерал құдалар деп қоямыз. Генералдар тапшырыңыздар белектерді. Мен азыр бір чоң жамаат чакырам. Досуңдун жакшысы рызкысын тең бөлүп, досуңдун жаманы өзүнөн сени кем көрөт дейт экен. Рызкысын тең бөлүп келип отурган Абдулдагабыз Максат эжебиздин жалпы классташтары, достору, жоролору, курсташтары, группалаштары. Барыңыздарды мен бир гана сөз менен чакыралам, аяшата аяшенелерди. Сөздүн кезеги сиздерде Аскар аға, Садық ачы, Мұхтар аға, Нұрал аға, Алембек аға, Исраил аға, Қошқарбай аға, Жалил аға, біз сыйлаған инсан, полковник, Мырзакеден келген ағайыне туғандар, жұролоры, жалам Мақсат эжебиздин группалаштары, жалпы аяшата аяшенелер, келіңіздер, қалу тілексіздерді.
Kimden başlayayım? Bir katarından söz geçeceğinden Ayşe'den kiresiz. Hurmatlı toy ötkөрüp Abduldak Maksat. Şunca çalpı elde tuğanlaşıpты çakırıp şu iki balaga batal bereli dep niyet kılıp oturasızlar. Şu kılgan niyetіңіздер kabul olsun. Şu balдар baktılı olsun. Жалпына елдің батасы тейсен, kabul olsun. Şu ne dilesеңіздер, тілеңіздер берсен, ömür uzun olsun, bala çakalı olsun. Şu Kırgızdın aldыңғы жігіттерінен, қыздарынан болып, балдарды істеп, şu бақытылы жашпады болсын. Assalamualaikum, hurmatlı ağayın tuğanlar, Құда-құдағайлар. Бүгін şu 2 yaşqa vaqt tileyde bardığız geldigiler şu bardık bilirse şu 2 yaşqa şu tilek kabul olsun. Ökömörgü Ayş balamdana gelini peygamber batasını versin. Bay devletin versin. Dostlarımlar köp bolsun, düşmanımlar yok bolsun. Askası beyik zordan saktasın, ağını katı sudan saktasın, korulay dolmattan saktasın, beyzer dilinden saktasın. Daima tilek kıldınan şu tilekti Allah tanam sizlerge versin. Kadam taşladığına şu kadamlar sizlere жақсылықты alıp gelsin. Ökön birimleri söyleşip durğanada, uğurtunlarda daima жақсылықтардың sözlerisi ökömörge daima şu Allah tanam sizlerge nasip olsun. Elim dep, jerim dep, daima şu Alimbek atağız ötken, uşunday olup, oğlum daima, eldin üstünde, yurttun üstünde oluşta sana Allah tanam nasip buyursun. Ana gelinim daha şu jeti kapka şaardın üstündeki enemiz ötken, şu kurmandan, uşunday olup daima, ekekli biriktirgen, daima elim dep, yurtum dep, daima şunday olup, eldin üstünde, yurt üstünde oluşta sana daima şu Allah Teala nasip kılıp buyursun. El eman olsun, el arasında bir zaman olalım, zamanımız tinç olsun, zaman arasında biz tinç bol, daima жақсылықтың üstünde, toydun üstünde, şunday olup uçurasın, gülüp çeynep görüverişte Allah Teala barızga nasip kılıp buyursun. Anam dostum Ayaşım, şunday olup bugün günde, kuanışlı günde daima şunday olup, жүрüştü Allah Teala sana nasip kılıp buyursun. 80-90 nevere, çevere, tıvıra kaçayın, şunday var daima gülüp çeynep çevirişti, sana Allah Teala nasip kılıp buyursun. En son kursdaşlardan Ayşe atalar gelingizler. Kelingizler. Kutmanlı geçinizler menen tuğanlar. Adılda Rahman, Құда-құдағайлар tatlı olsun, 2 yaş baktılı olsun. Kelin güye kut olsun, ömür boyu çok olsun. 2 yaş kaybarın, jaylığının geçipşilerin, ömürden soğusun burgula. Daima birge boluğa, buzulba sağın kurgula. Büyüngöge karar eşigin, şoklanıp balları oynasın, beşigin tursun töründe. Öçpösün üydün çırağı, öçpösün ömür bulağı. Daima balların baktılı oluğu. Kursdaşlardan Ayşe atalar gelingizler. Hurmatlı dostum Abdullah. Şu bugünkü oğlum günde toy erokasındaki tilek, hak tileklerinin şu tilekler bağlı kabul olsun. Gelinler kabul olsun. Ne diyeyim bir şey. 2 yaşka bakıtta alay için en solu uzun ömür kalayız. Oşolu öyle, oşolu 2 yaşlı düşünesine sizler vaktini arılık versin sizlerge, hayatını ömürüyor. Tınçılık, amançılık versin. Şu yerde katışatkan dostluklar, bardığının potasını Allah Teala'dan kabul kılsın. Şu 2 yaş verip össün. Men qo'shimchalar boyun adına keldiğime ayta turgan so'zlarning bardigi aytildi. O'sha жақсы aytilgan жақсы tileklerni Xudoyim qabul qilgan bo'lsin. O'shonday ele Bishkekdagi alыс жуuqdagi cho'g'oqan kursdoshlar, guruhdoshlar jüri sebepler bilen kele alбай kalıştı. Maksat salam aytdı, Sükenov Alibek salam aytdı, Borzoy Sırgam salam aytdı. Жазда aprellerde kelip özüm jolug'up program berip ketende baardan salam aytıştı. Бұл жақтан мақсат ежеуізден группалаштағы Айшені. Құтман кеч, бүгінгі бақтылы тойдың күбөлері болған ошол тойға келген қонақтар. Біз эми мына группалашыбыз, мақсат, Аяшыбыз,
мына көптөн көксөгөн жерден кыз алсам, көксөгөн жерге кыз берсем деген максат ой тилектерине жетип, бүгүн жетин албай бактылуу болуп турушат. Келин кут болсун, балдар бактылуу болсун, балдарга не дейин эми? Балдар кармашкан колуңар түбөлүктүү болуп, ушул турмуштун даңгыр жолунда дайым эч качан чалынбай, эч качан мүдүрүлбөй түз болуп, узак жашап, көп балалуу чакалуу болуп, ата-эненин сыймыгы болуп жүрө бергиле. Мен келиниме айтарым, мына биз максат группалашыбыз, биздин группада эң акылдуу, эң жакшы, бардыгын сыйлай билген, урматтай билген, кадырды билген жакшы группалашыбыз эле. Ушул бир максаттай кайненемдей болсоң бизге жетет. Барганда ысык чайымды ичип, анан максаттай келиндүү болуп жүрөбүз. Тарныштык жокпу? Белекти алып чык. Мен бул жака биринчи ким баштайт экен десем, толкунданып биринчи баштаган толкундан атага. Ал толкунданганыңыз үчүн ал курсташтардын көч башы Аяш аталар сизге группалаштар. Жана ушундай жолдоштор дегенде ушул жерде турган ага-инелери, Абдуллаган жакындары, эң жашы ким? Келиңиз. Эң жаш катар толуктап турган мырзалар. Агалар, куттуктаңыздар, кана жүрүңүздөр. Белектер тапшырыңыздар. Мага дагы бир белек берсең, плойканы бергин. Эң сонун сөзгө чебер. Ага. Ага, бар болуңуз. Дайыма тилиңизден чаң чыгып жүрө берсин. Менин дайыма ушундай болуп, 90га чыкканда дагы уулумду, кызымды ушул жерде чыгарып келсек, ушундай мен сага пата берип туруп, мен сага бир машинени тартып алам. О, агам чоң кетти, мен машинели болдум уже. Амин. Амин. Болду ага. Сиз дагы Серкенин этин ашаңыз 80ге чыга жашаңыз, Токтонун этин ашаңыз 90га чыга жашаңыз. Буюрса 110га чыкканда ушундай досуңуздар менен кошо болуңуздар. 120га чыкканда билбейм, эмне болсоңуздар ошо болуңуздар. Тамаша жак. Медина кызыбыздын Аяш аталар чыгастар, Рахман агабыздын кудасы биргеликте чыгас. Кудасы Жеңишбей ага баштап жана ошондой эле достору, Аяш энелер, Шекереже, Ханзадеже баш болгон топту баарыңыздар чакырабыз. Медина кызыбыздын Аяш ата, Аяш энелери жана кудасы өктөр, келиңиздер. Аяш ата, Аяш энелер, үн жеткен болсо кыймылдап коюңуздар бул жакка. Медина кызыбыздын Аяш ата, Аяш энелери жана куда Жеңишбей ага. Kurbu dostlar bugün toygun gelgele, Uşul tündü toy günü dip bilgili. Sizlerge edip bağıştağın bastafı, Matamardı dirgeli, Kulası törgeli. Ördap bir takır elli görüştü, Rahman kudamız, Turtkal kudamız, kızına baktım olsun, bir olamam. İki taraftan silakan, baktığı yaşlardan olsun. Şuna ısık, yakşı, şirin kudamız, olsun, yıllık dedi, 1000 yıllık kudamız, yürü örgüde.
2 жашка калабыз бактылуу болсун өкөм 2 тараптын сыйлаган 6 жаштардан болуп максаттарына жетсин, балалы чакалы болсун. Ошо небере келген ушул балдар небере жүрүп ушул жерде чоң бололу. Ошо жакшы келип калып ошо тойго келген меймандарга дагы ошо рахмат. 2 жаштын тойуна курбан болуп атасыздар. Келгендериңизге рахмат. Ежелер, жашарауға мөренме, келіңіз абжар. Урматтуу Аяшым Рахман, досум Турдукан, кудагыйлар, бүгүнкү силер көптөн күткөн күнүңөр, ушул убактыңар, минутуңар, дегеле тоюңар маалек болсун. Карагачы мына көрүнгөн тоонуңар жок дейт. Кечеге эле кичинекей болуп, ушу Мединаны чоңойттук элек мынакей. Жакшынакай болуп силерди бир жагынан сүйүтүп, бир жагынан кичине болсо да бөөрөңөрдү бөксөртүп, турмуштун улуу даңгыр жолуна узатып жатасыңар. Медина, Хамит, албетте бул турмушту биз даңгыр жол деп коебуз. Бирок анын түптүз кеткен жолу жок. Кээде өйдөсү болот, кээде төмөнү болот. Кейде оң жағы болот, кейде сол жағы болот. Мына ошого бардык жагынас Медина, Хамит, мен силерге албетте ишенем. Сабырдуулук менен, туруктуулук менен, соп-сонун кыргыздын бир эң сонун үй бүлөсүн курат деп. Бактылуу болгула, ылайым. Эң биздин бүгүнкү айтыла турган ыйык сөз, улуу сөз, бийик сөз ушу 2 жаш бактылуу болсун, ылайым. Шекер эже. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Мен ушул 2 жашка бакыт талай тилеймин. 2 дүйнө бактылуу болгула. Рахман, Турдукан, Рахмас ушунчалык бизди зат кылып чакыргандарга. Ушу балдарыңардын жакшылык күндөрүн көргүлө. Балдарыңардын кыздары небере, чебере, ыңыра көргүлө ушу балдардан. Ар дайым ызаттуу болуп жүргүлө. Кудагыйлар, эң ынтымак кудагыйлар болсоңор, балдарыңар да бактылуу болот деп ойлойм. Бактылуу болгула 2 жаш. Келіңіз эже. Кушуга кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү Медина сулуу кызыбыздын күйөөнүбүздүн ак тоюна ак ниет менен ак батабызды беребиз деп келген коноктор, баардыгыңыздардын ниеттериңиздер кабыл болсун. Рахман аке, Турдукан эже, сиздерди дагы бүгүн Папесте өстүргөн кызыңызды ак уясынан колуңуз менен учуруп, коноргосуна кондуруп, бүгүн кубанычтарыңыз боюңузга батпай бактылуу болуп турасыздар. Бактыңыздарды, кубанычыңыздарды тең бөлүшүп, алыскы Иркутский областында Зима шаарынан достошуп, жакшы катташта болгон досторуңуз куттуктап кетебиз. Ушу 2 жашка калыбым алтынды алтыным деп атабайбы, алтындан алтын буюм жасалбайбы, аягы күйөөсүн сыйлап турса, ал күйөө күндөн күнгө жашарбайбы, күмүштү күмүшүм деп атабайбы, күмүштөн күмүш буюм жасалбайбы, күйөөсү келинин сыйлап турса, ал келин күндөн күнгө жашарбайбы. Болотум деп атабайбы, болоттон болот буюм жасабайбы, балдары ата-энесин сыйлап турса, ата-эне күндөн күнгө жашарбайбы. Мага белекти бер, Шекер эже, бул белек сизге. Абже, эң жакшы калуу тилек үчүн белектер тапшырыңыздар, гана келиңиздер. Менен ушул жакшы калуу тилектердин артынан жагымдуу чыгарма жаңырталы, комуздун көркө кыл менен, чыгарманын көркө эр менен, Каракулжанын тоюнда Рыспайдын ыры жаңырбаса, анда бир аз бөксөрүп калгандай болобуз туугандар. Акмарал Жоробаевадан сагынуу кабыл алыңыздар. Kurcalı mahabat
Жорабаева. Мен бұл жаққа еңке шығармашылық топ Роял би тобының сұлу қыздарын орталыққа шақырам. Сіздер үшін жағымды шығарма қосып қабыл алыңыздар. Ушул шығармадан соң баарыбыз орталыққа шаңду биге шығабыз. Танцевальная группа Роял.